پارتر نوبتی پارتر وگان 2006 اینتل کولر 940 این اون دافنگی کو است یا نمور زور اینتل کولر خیلی 3000 تومان با سودا میشه. خب رفتیم سلام так نموده обшивки طرف شفیار دو الکتروپاکت центр замок کارکت نموده салон اینجا بود است این چی بود است خلاص نموده салон спальникаш هست так спальникаш نموده штик прибор 137 нишон дода аст намуде приборҳое ки ҳаст мане метавонем пауза дода бентон лайку подписка аз хотир набарод рафтем дигаро ҷошо нишон додам ба так балонои пеш балонои пуш протекторош аҷоиб балонои пуш намудои борд так намудои борд намудои балонои пушт намудои балонои пеш так чута шахча шудааст так намудои обшивка намудои так торпеда намудои потолок اهمیت داده باشن نمودوسکی باشن من پاوزه داده بینیتون معلومات باید با تکرار میکنیم واگن 2006 اینتل کولر 103000 تومان اینا پارتر دو تک 940 میتونید زنگ سودا کنید.